Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Shen ki nongshong shnong jong jala Meghalaya kin sayo ya ka Health and Wellness Center ban sabe jinyarap pisa da ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka Sarkar Pedeng. Ya kani lapentip da Menteri jong ka tanat ka koi ka khya ka jala uba AL hek ha ka jinya kran bat kilat patai kubor ha ka laipo tarik unaitung arajar arpo hadin ka jinya lang badu Shripat Yeso Naik ubalong Menteri jong ka Sarkar Pedeng uba pe ya ka tanat Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy Lyngba ka video conferencing. Uba hek loy su ru ba kani ka tanat jong ka Sarkar Pedeng kala bu thong ru ban ple hado khat arajar sanspa tali ki Health and Wellness Center hakal lengkari. Bat naki khat khandai tali ki center baladap terwa ya ka wei ka center on sabu ha ka jila Meghalaya la kumno mentau snam arajar arpo. Virtual conference, video conference, berka Ayush Department. Apo kajing yalam kajing penya jong Ayush Minister Shripat Naikji. The Honorable Union Minister Shripat Naikji baikkan kumno ban upscaling ya kaneka Ayush Department. Teka Ayush Department kelasyem ya gerai bakat siajar aspa sanpotli ki Health and Wellness Center bansna baro jongka state jongka re India iwe are sun not kadi ka Ministry of Ayush kila ang bansna hadu khadar hajar sanspatli ki Health and Wellness Center baro kowe re India hapo Meghalaya au kendai arpo kita ada propose kat kendai tuli bat kita ada komitmen ini kalai tuli apa arfo arfway mentang kita ada propose biang sa arfo arfli ke Health and Wellness Center jongka Ayush po Meghalaya ni kebut hau kat kendai arfo kita ada propose kat kendai tuli la in principle kita agree men ai sanction ini kalai tuli ke Health and Wellness Center kiba napo kat arjar sanspa tuli ki Health and Wellness Center ba propose da ka Ministry of Ayush Department te mendeng ilong ikani meeting de gede dikan hap hi na po ka department mentah bangi dan kam keji dan kam itu ki nitty-gritty baro ka dan kam kan sale hi na po ka Ayush Department jongga government juri ma te mentaro ni propose su bangin donno laga jongka Ayush Directorate ka government of India terhadap ini bersanction mendono naga jongka Ayush Directorate timenta ngila detho jaka saka urban department saka revenue bikin alot jaga ini bersina naga banda ganega Ayush Directorate poga state of Meghalaya poga jaka ke health engineering wing in select banle ya ka details estimate banle ka detail drawing kat kemenukam kanu ka jumlah jingsap insale kat kum ka jumlah kam jongka directorate